V 14. krogu prve slovenske nogometne lige sta se med sabo pomerili ekipi Nafte in Maribora. Tokrat so bili za detkoma Markosa Tavareša z 0:2 boljši Mariborčani. Za nami je v kratkem času še ena zelo dobra tekma. Prepričan sem, da smo popolnoma zasluženo zmagali. Na igrišču smo delovali dobro. Tokrat je bilo igrišče slabše kot v sredo. Enostavno je bilo težko igrati kombinatorno, vendar je nam to uspelo in te zmage smo jasno zelo veseli. To so težko priborjene 3 točke. Ni pogosto, da Nafta doma izgubi. Vedel sem, ko je padel tisti prvi zadetek, da je tekma bila nekako rešena, ampak z ozirom na to, da smo v 4 dneh odigrali dvakrat, lahko rečem, da danes si Maribor ni ustvaril izrazito zrele priložnosti, so pa bili konkretni zadeli. Enkrat in drugič niso bile izigrane akcije, ampak padec koncentracije in individualna napaka igralcev. Vedeli smo, da ko nam manjka samo 1 ali 2 igralca, da je to že dosti, potem vmes se zgodijo še poškodbe, prihajajo mladi igralci notri, rabijo čas. Normalno, da nisem vesel, da smo izgubili tukaj v Lendavi, ampak življenje gre naprej. Vsaka tekma je težka. Mi smo se dobro pripravili na tekmo, smo igrali borbeno, agresivno, ustvarili smo si veliko priložnosti, pa smo mislim, zasluženo zmagali. Svoj že 5. letošnji zadetek proti lendavski ekipi je dosegel Markos Tavares, ki je ponovno dokazal svoje kvalitete. Jasno je, da sem kot trener zelo vesel, da jih je zabil, da je tudi danes 2-krat zabil. V trenutkih, ko se je tekma lomila, tako da so njegovi zadetki zelo pomembni. Tavares je taka individualna kvaliteta, da enostavno ta igralec lahko ga markiraš popolnoma, ampak enostavno s tako individualno kvaliteto ti enostavno ne moreš preprečiti. In jaz mu čestitam za te igre, ki jih on kaže. Of course, every game is different game. Last game was 1-1. We have good chances, but we didn't score, and Vokri scored a very good goal, and also they score, but today was different game, and thank you God I scored 2 goals, and I think we have to continue in this way. We cannot relax, and you have to work hard for the next game, also against Nafta. Of course they will want their revenge. They will come to play hard, and we cannot think everything will be easier, but we have to work hard for next game. S to zmago so Mariborčani nanizali 10 zmag in 4 neodločene izide ter tako izenačili klubski uspeh iz leta 1999. Takratna ekipa je igrala v elitni ligi prvakov in morda je ravno to dodaten motiv za zdajšnjo ekipo. Nam mora biti to samo spodbuda, da zmagamo še kakšno tekmo in da jih zdaj prehitimo, ko imamo možnost. Good. This is good signal for us, my friend. We have to be champion. We work for that. It's hard, we know now with Slovenian league. It's every year it's more harder, and we have to be champion, to go to Champions League like last time.